Biyag ti tao. Anya ka mutan, Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. So yung batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpang panunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublak to na madamdaman nanang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi dya akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayo na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laeng. Mapan mo alaan mo no saan. Sige, mapana ko na. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Ngun lolo. Ng basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manak nakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti ama ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panahon tatang. Ure awan dagas nga aramiden na ungtam latabay. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Ada usarek no makimisa tayo. Siyempre, taadam ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga ron ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasot unay ti anak mo, Belinda. Ne, apayakas ta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kanya Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakit-kita kanya Abner iti kasjaya kasasaan na. Ay, day tamo ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramidon na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasarita yu pa'y ngumunaan, tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti kaanak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo.
Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titapwa na jay school mi. Ay, talaga analaing kareya. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Wun lolo. Kasta ti kanayon nga iba ka ni nanang kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanam si ka, Abner. Mapanak makipurdiyan nanang. Kit-kita man agad ti maramid iti garden. Pag-enroll ako ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumati agadali di sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtuton, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam ta agsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak ko man iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, lolo. Kahit apa yung araw na kastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agda pag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panang sibugnay di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na ulpit iti anak mo ah. Apay ay tatang, anya man ang timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalaim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangangaga binugkawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minan iti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmanggagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan ar-aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, hanyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, ah? Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, ah? Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang madagan ka, ah? No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong agrigat. Inton makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay, makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mat Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang Auntie. Kaya't ko mati makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidi dumut dayjay nga agadal. Alala, aginana ka pa'y nga rod ah. Taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner nanang. Wen,
Tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenrolyo sa tay to gumatang iti aramaten nyo iti pagadalan. Diyak pa'y nga minaalat itangdan ko kat. Nitatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga agap apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang, Antoy, para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, amti. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang tano saan isukat ko iti kumarek. Mabalinan na gito, amti. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. ha? Apay matakas ta tinakunam. Una, tanasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di aswit ni nanang mukan ka? Kanahin nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Ni mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asika ti ina. Nila mabalay na asika ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Nila, adakin ka. No orayam nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga eh. Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti puder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadaknakamat na kin ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag tatang. Kailiw na kanon ti inana. So pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Angam, di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak ditoy. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang Mao, anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumata, awan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Dahito ti listaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner,
Amangan no adamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Waran ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Ure ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a deserving ka. Say-saya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka mutlaangan kasinsin. Congrats manan. Adda mutlaangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam day ta. Sapay la ko Tapno makasubali takmat ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kan tatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itan niyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti. Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko kat da kayo mo tinang paadal kanyak. Karag iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Pagkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Manon atawon tinaglabas, gamkasta kalata. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner na po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanag mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Auntie Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagi mulay ti sakit tinakam iti inamoy. Santay man na pagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo. Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Wen tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik ta engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner apok. Ay, wala, Lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka mat. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakitak a hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapag-asatanak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng.
Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa nga agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan mo ten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, nabner kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Gaya, enrollment man ni Kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim, tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam Abner apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, laibos sa ti kwarta mon apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron apok. Ne, ladawan ko mo't in-display yo iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Lay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod amo tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ay kat agpadoktor ka ah. Wunto, no adan to kwarta tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarungkar mo't ijay balay. Di nakmo't pagan anon nga inana. Awan sa amot ti patig ko iti anak ko tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Edi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparignam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik na na. Ta iso ti nakariknaan na iti pamatag. Iso di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. mayat tuwin display aladawan nyo iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makitkita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanin ading ko. Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarungkaran na gayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak.
Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Iyak ambo ti aramida ka ading ko. No kasano amasolnitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko, agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Ammo ka naladawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko ken ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakom ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. ala. Husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yo kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Kan aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko, awan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamod dyan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga akyo, nanang. Anak ko. Patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko.
Inka-agiskwela, wan. Wan, nanang. At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wan, nanang. Thank you, ha. Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Inka urayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen. Wan, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa mangan melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa imat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngam ita, andan ugot. Ay, amunday ka. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidami. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang ang uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal ken ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwelawan. Agur nung tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang ken ka, anak ko. Wanan, nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, ang balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka? Ta saan ngagpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrik dito'y balay mi. Ha? Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak kon. Nagalas ti panagsasauna. Masaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pa nga to Tani, marigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y lanay enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpay so, Sergiano?
Pagadalan da kiti kolehiyo. Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, un, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal, tapno saan na masayang ti panog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti ina na kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidag. Bye. Bye, Mama. Aping amin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na kanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka mat. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo ang mamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa bali day di Adda pang usarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Ha? Nauma ak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay ka di madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumutin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti bagbagamlay ka? Tikit di panagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Sana balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa ipaaramid ko no madamdama.
Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan nyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't lang ang jabag ko. Thank you, nanang, ha? Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uy, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uy, Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe ka mat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Ay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Wanlay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina. Tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyakla ti mapatulo. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundangway kayo. Laika, di mo samat us-usaran dagito abadbado. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-anum ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. DJ rot-rot itidyo kan kwa na. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period!
Papa, agsardengak san nga agadan. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kaya't ko ti ginana. Ang sayang titawan. Kanayon kang agsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngaming ti ag-eskwela. Agadal ka kit di. Ano sa man? Didak kumamit pilitan, Papa. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating ak kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka anak ko. Makasangit ak itinakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Wan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga sana di tati pagdiretso ang agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, Mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, Mama? Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinangibagaak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, Mama! Papa, kuna ni Mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Papay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, Papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni Mama. Amo ka din ni Mama, masyakte ka doon dito airport ita. Saan, Papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni Mama. Anya? Ha? Dayjayan ni Mama, Papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, Papa. Ang mga nukaanakan na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asini di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni Mama ti kasyay. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Yaman niya tinsubad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na.
Sir Janaw, agintin kayo manan ag may maysa. Awan na, Sir Bete Bianco. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na. Tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong yaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kayat mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Lading hita ka ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten tayta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko niya agadal manan. Awal kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talbi na trabaho. Kaya't katulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabaingan. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao.
Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Imelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat, ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Ket no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la kuma, tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, agbaligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan, ngam inlawlawag ko ti amin kankwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada ta iti balasiw taaw. Ay na, sapay la kuma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat sanpay. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayim na ti kadwana. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat ag abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga dadya nga kabsat ta. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Ag-abroad ka ka no, Imelda. Balasang ka. Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papan iti panag-abroad mo. Ngumapay jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti panag-abroad mo balasang ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalat ta. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga iti insungbat mo kanya na manong. Agan kay jay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan mat amok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dadya nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asinaw, dyan limas daw. BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kaslaga may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Inpawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Wen, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabaalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Ami nga pagan-ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan may mati gumatang iti chocolate no kayat may. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta?
Manula abulan ta dito abroad nga marik na kung di banog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta, at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend? Tainton makaurnong tao, di agnegosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantayin pawit ko. O sige, tawagak met ni nanang ko. Hello, Emelda, anak ko. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasayat mo't nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, nanang? Ay wine! Na-i-deliver idi kalman. Kagyaman kami unay iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kun Vicky. Da kayon to na ti makamu amangtid kadakwada, nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho mi intong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino siya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Agda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tanoy pakita mo agbibisin ka iti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta dagos. Tan magipatakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang met ha, friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ng tarapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabroad na. Kuwamay, nalpasan na. No kasta, awanen plano nang agsubli ijabroad? Kaya agnegosyo na ka daw itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpat ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kumusta kayo matan manong? Nasaya at latamay. Plano mi matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Ada kwartaming aramatan mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya mo niti pagtrap-trabahuam. Nabayagan ah. Dako
Kulmat siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sana nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami iti-ititad ni nanang. Ha? Agururnong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numot kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak, awan, pay. Wen data agpalpalas to nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namadin ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa itiyan tigayim ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. Dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Nanang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagat no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay-may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayim ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mo't buriyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply kadata. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong taken ta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, wen, nakasaritam ka din, akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno a bulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga ro, nanang. Mayat nga tada Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagijay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wait, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Abangan no da dakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kahit yung kaditi agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yo. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa bali nga tangdanan nyo. Adumat ta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob sa ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga rod Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sak matagtrabaho ije coffee shop ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Para pa-upday Jacob sa ta. Wana ngam, aging gatadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naku nampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, amom friend. Talaga nga addamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, san mo't siguro, friend?
Pasensya kan friend angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makkel ti negosyo ta. Iso na laang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan na. Anya? Addan asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pay lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pay. Saan pa naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to No, adati mangipatag iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag ngamin da dyan nga kapsat me. Saan lang nga data? Adda pa imimot na. Imot. At no ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nang runakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel at tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kapsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagawid, Imelda? Ada ka di ti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat na ti makipurdiya kada kami. Aywan kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang ti text mo. Aya? Awagak tulad ta nga rodin tata? Ay na, nagasat kayo kini Trina iti negosyo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Anyat kaya Diyos awan, tata. Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaita kat kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ti ugali jay kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo
Kat adaw, ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ah, ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Ha? Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada dya ospital dya anak ko. Awan mo't ngaming kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta, ang mga nood na kwarta na. Ilakaman naknukwading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga na nga asidgak nga mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak matin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasa kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainak mata. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduwatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asik ka. Uwan manang. Pasensya ka na. Ala, asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Ay na, agyaman kami manang. agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron, ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman, ta agkakabsat tayo man. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti po nagbiag mo. Idinto tada kami kat saan. Nagruna kanyak. Tas siyak ti inaw na. Aging gay ta. Agrigrigat lat ta. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laeng ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Osto, tinakuna ni Imelda. Lagi ti agkakabsat kat rumbang laeng nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapanmot iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang gamsyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wanmot kit di ananang. Kadaytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam,
Saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo, titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo, titunggal maysa. Biyag, di tao. Ti cellphone mo akana yung tiyas asikaswa minda bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka mawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasaon ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapul kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na Mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ti dinoy bagam kinila kay kumare. Ay sos, di ka agdardarasudos Mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di kagbanbannog aginanakamat. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung mati may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay mayak at kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. Adda ti sabali a lalaki a kasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang amjak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay day tatadyak mo manong. Isumot lang ang cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumat kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki.
Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasano nga ro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda, bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa yung makaturog, umunakan. Anak ka di pa'y aramidem? Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalud-sudak lang, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umuna ka roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo, anak ko. Lak, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan, iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di Aminda. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng. Ano iso? Saan ako namang namnaman nanang? No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, Minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas matlang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo, anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadal yo, ha? Wan, tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo, anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat-pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawan siyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadal yo ije sentraw? Nasayaat mo't la, Lola.
Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan, ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik na yu, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni Nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging gaita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit ka ngaminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo't. Diyakon naman di panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidok ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Maparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasalo ti panangibagak kanakwana. Ading ko, biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersena. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amariminda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamaan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noong nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtagsan unay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni Nanang makaawid nga tatang. Day ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinamatan na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtedted dagiti luwa.
Manungal daw laang asaan ko nakita ni Lola Yoko ay naapaw. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di yo kumaguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, Tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, Tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo launit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo ti sumaruno nga agradwa, rading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni Tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laang iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti, talo atawanan tinapalabas. Ngamiti pa nagriknaket. Kasla idikal man laang. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay asino ti agtrangkaso? Ni Tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laang no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laang no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo mananakan. Sa anak pa'y nga rin agsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. At ang sabali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta Nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang? Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Sana po no day ta, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri.
Ni Lea, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adalat ta iti sigod a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastanti. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo Alea. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isuti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanunak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko saan kumakastawan. Ikanyo ni nanang yo iti gundaway tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Lea, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot tan bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot tan nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sikangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Uwanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiyak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Diyak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon.